kihigo-ini kia mushi wake mathaa-ini ma thaa 4 cia utuku. Komanda wa borithi kaunti-ini ya Narok Kizito Mutoro ugite maabitha borithi thĩinĩ wa kaunti ĩyo marĩ mĩhang'o-inĩ ya kũhĩtana na ekina aya arĩa maragagia thayũ wa mũingĩ. Ni watu ambao wanaonekana wanamjua huyu Shundu Kinaibe, kwa sababu ni watu walimtoa kutoka nyuma wakati alisimamisha gari katika gate yake ile, ndipo afungue ile gate kadogo kale ka kuingia, ndipo sasa wakamshika na wakamnyang'anya bunduki. Bahati mbaya mwingine alikuwa na bunduki pia, akamwekelea kwa kichwa. Kwa hivyo ilibidi tu surrender, hangeweza kukataa kusalimu amri. Wakamnyang'anya bunduki yake ambaye ni bunduki ile inaitwa Jericho. Ilikuwa na 14 rounds of ammunition, na namba ya hiyo bunduki ni 4433085. Iko loaded na 14 rounds of ammunition. Baada kumhijack huyu OSPD, walienda naye paka pale inaitwa Tipis kule chini, ambapo sasa sisi tulifanya relocation. Na tukaona location yake mahali alikuwa, ndipo sasa tukatoa vikosi tukaenda huko na bahati mzuri tukampata. Kwa saizi hatuna bunduki hatujapata, lakini yeye mwenyewe ako na afya njema, ako steady na anaendelea mzuri, hana shida. Tulipeleka hospitali akapimwa, daktari amesema hana madhara yote. Hawakumwekea hata dawa yote, ni ile tu alipokuwa anataka bunduki ama kitu kingine lakini hatujui. Kwĩna kũrĩmi wa waru nĩ wanjĩrĩirie kũhĩmbĩrio nĩ aikari amwe a gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Samburu ya ithũĩro kũrĩa kũĩkaine na ũrĩithia wa mahiũ. Aikari itũra rĩa Pora wodi-inĩ ya Siambu marauga atĩ mahũgũkĩire ũrĩmi wa waru kumana na hathara ya ũici wa mahiũ ũrĩa ũhanĩkaga mwena ũcio mahinda kwa mahinda ũgĩcũngĩrĩrio nĩ ndũrĩrĩ cia kaunti iria marigainie. Wodi-inĩ ya Siambu kaunti-inĩ ya Samburu tũkĩhungura mĩgũnda-inĩ ya arĩmi arĩa matũire mekĩrĩire ũrĩithia wa mahiũ, na rĩu mĩgũnda yao no kũrura ĩrarura ona thengia wa riũa ihiũ rĩrĩa rĩkoretwo kuo. Cemania na mũthuri Titus Relmaki arĩ na arĩmi angĩ arĩa moigĩte kũiywo kwa mahiũ mao mothe nĩkuo gũtũmĩte maingĩrĩre ũrĩmi-inĩ ũyũ. Nilikuwa na ng'ombe 50, pia mbuzi 100, na ilipoibiwa yote nilipata bwana Kinyoi ambaye ni ofisa wa agriculture. Ndivyo akanionyesha ukulima, na kwa sasa mimi ni mkulima wa viazi. Na katika hii mazao nimeweza kulisha sasa familia, na hata mapato nimeweza kupata mapato ambayo haitalingana na ile ng'ombe. Lermaki aroiga baita ĩrĩa erĩgĩrĩire kuona wona agetha waru ici ndangĩringithania na wa mahiũ, amu ona thengia wa kũiywo mahiũ nĩ makoretwo makĩgũmĩrwo nĩ ng'aragu. Kulingana na shamba kama hii sasa, ninapoenda kufuna shamba hii natarajia kupata shilingi 1450 kwa sasa, hata ingawaje kuna kiangazi. Maobitha a ũrĩmi nĩo makoretwo makĩheana gĩthomo kĩa ũrĩmi wa waru kũrĩ arĩithia itemi-inĩ rĩa kũnina ngahĩha iria ciumanaga na ũici wa mahiũ. Baada ya kukumbana na janga mingi za wizi wa mifugo, wengine wakawa maskini, nimekuja tukawafunza mambo ya ukulima wa kilimo, au vile tunakata mitaru ya kushika maji na vile tunawekea mchanga juu ili tuongeze mazao ya viazi kutoka chini ikuwe kubwa na ikuwe mingi. Nimewafunza hiyo na tayari naona wakulima wameshika mzuri. Tangu tukianza kilimo, kwa sababu siku hizi tunalala mzuri, hatuna wasiwasi. Tangu tuanze kilimo hatuna wasiwasi kama mbeleni tulikuwa na wasiwasi ya mifugo. Maĩ ma ithima cenjetwo mĩaka mĩingĩ mĩhĩtũku nĩmo makoretwo makimateithĩrĩria gũitĩrĩria mĩmera ĩno maĩ rĩrĩa kwara. Na hii shamba ni kutumia unyunyizaji wa maji, ambaye maji inatoka kwa gravity pale kwa dam, ndipo tunatumia naye kuweka hii shamba. Sasa hivi haijapata mvua hata sasa, ni kuweka maji kunyunyizia usiku pamoja na mchana. Kwa hivyo ukulima, mimi naomba vijana
turudi kwa ukulima, ambayo sasa kasi kama hii ambayo inakupatia pesa na haina vifo na haina chochote ambayo tunasema timeibiwa tena. Kwa hivyo mimi naomba Wasamburu turudi kwa kilimo. Ilipandwa mwezi wa 12 karibia kwisha, na wanatumia maji tu ya damu yenye ilichimbwa na mkoloni 1950s, na mpaka wa sasa inaodi maji kiasi. Uzuri ya kwamba hiyo maji sio rahisi kukauka haraka, na vile iko juu, hivyo wakishikanisha pipes maji inajileta na gravity kwa shamba, wamenyunyizia viazi na imefika mahali imefika. Kuma mahogokire urimi uyu matura maguku ni mahorerete tondu aici a mahiu matira mahithukira. Riu kiria maroria thirikari ni kumahe uteithio wa mai maingi niguo marime urimi wa mimera na njira nene ta uria kwahoteka. Ngiribotera iNooro TV, njetago Wanjiku wa Kimani. Riboti kuma Samburu niyo tukurikia nayo mohoro maitu ma iNooro miaraho mange kuma mukirona cia handa thaa 10 thaa 1 na thaa 3 njetago Mũriũki wa Mũchoki.